ati nei ki a koe. Te Arikinui Kuini nā wai hono i te pō. Nau mai hara mai ki ngā kai tautoko i te wānei e. Hara mai, whakatau mai rā. Ati hei mauri ora, ki te whai au ki te ao marama. Tui a te rangi e tūnei, tui a te papa e takotone. Tui a tātou e whai nei, kārongo te pō, kārongo te au, i te kōrero, i te wānanga pūā, takataka pūā whio whio. Pūā whio te marama hunuku, ko te marama hurangi kata kōto ki te hau oti. O tū te wini wini, o tū te wana wana, o tū whakaputaina ki te whai au, ki te ao marama. E tū tautoko hiaki ana i ngā karakia i utaina rā ki runga i a tātou i tēnei ata. E te tari au e here uni tēnā koe. Nau nei whakarewa i te paki o matariki. Kia tare mai rā ki runga i tō tātou nei kaupapa i te rā nei. Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Ai te mana ariki. E te Arikinui Kuini, ngā waihono i te pō. Ana, e tautoko ana i ngā karanga. Kia mai rā koe, kia tomokia mai rā koe, ki wainga nui i tō rahi, i tēnei ata. Tēnei kaupapa whakahirahira. Ana, nāu i tongi kurahia, i te rā wiki, ki runga i tō koronei hana tuatahi. O kōrero mana motu hake hia tō pāharakeke. Tēnei kaupapa, he huarahi hei whakatina nei tēnā o ngā tongi kura au e te ariki. Haere mai, haere mai, haere mai. O tira tō whare ariki, tō ringa matau e te tumuaki, tēnā hoki koe. Haere mai, ki runga hoki o whenua. Haere mai, a ki wainganui a tātou, tēnā hoki. Haere mai aku mana, ki te taha o te wainui, ki te taha o te wainui. Waikato e te renu. Ka tū te rupe rau te kaua ko te kaua inunumi ai a nunui ma haroro. He pō he au. Ata hapara. Kōrihi te mō kāo. Kuawa te ai te iwi. Nureira e ngā maunga whakahi. E ngā awa kō piko piko. E ngā takere nui o ngā waka. Haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai, i te taha o tō tātou nei awa. Tere taniwha e ki ana te kōrero. Ka heke te ua, ka tau te ua ki te whenua. Ana koe rā te hoa ka puta mai ko ngā taniwha. Tō reira e ngā rau taniwha. Haere mai ngā pane. O ngā kamupene nui. O ngā iwi. E tama. Te kanohi o te pāremata haere mai. E ki ana te kōrero a te tūpuna o tō tātou nei Arikinui. Ki ngi tāwhi au, oku nei hoa kai ngā tōpito e whao te au. Te mo. Tō reira e ngā hoa maha. Haere mai. Me te mōhio anō. I te whakatinana hia. I ngā moemoea i tō mina hai e tō tātou nei Arikinui e ngā tūpuna o te pō. Me mahi ko tahi tata. Tō reira he kaupapa tēnei, e ai tērā moemoea, tērā tō minatanga, tō tātou Arikinui o tira rātau o te pō. Tō reira haere mai. Haere mai, ana, te taonga nei e te Arikinui, tēnei kō i whakairohia e tō tohunga tārai e renata te huiata. Ana ko te ingo i tapaina, ki runga i tērā o ngā kō, ko ngā mātāpono o te kingitanga tērā, hei whakamarumaru i a tātou, i roto i o tātou nei, kaupapa maha, haerenga maha, huarahi maha, hei tāwharau i a tātou. Nō reira, ka re kore ko ngā whānau, ka noho atu ki ngā momo, ki ngā whare kato o tēnei whenua. E rongo, i te āhuru mō wai, i te noho tahi o te whānau.
o te tuakana me te teina. Ana te kōrero o ngā tūpuna, whakatupu i te tamaiti, i roto i tōna pā, mā te pā katoa, te rā tamaiti e tupu. Ana koira te hua o ngā mātāpono, ki raro i ngā mātāpono i te ariki. Nō reira i ngā whānau mā, kā re tōroa ngā kōrero, wa tai mai, te iti me te rahi, huri i tō tātou nei whenua e takoto nei te koutou whai māri me tia tātou. Haere mai mai iwi. Apiti hono tātai hono, tātou. Apiti hono tātai hono, tātou ngā kano i kite o rātou mā, ngā waihotanga mai o rātou mā, tēnā tātou ka. Peira. Ta ti e Māori ora ki te whai au ki te ao māro. Ka tui tui tonu, ai ngā kupu whakamihi, ngā kupu whakamānoa. Ki te wāhingaru, e tau ai te kaupua ki runga i a tātou, hi Koinei te mato te whenu. Ka tui tui tonu, i ngā kupu whakamihi, ki a koe te Arikinui. I runga anō hoki te wiki miharo rau atu. I tōpū katoa ai, ngā iwi o te motu. O tātou whanaunga, o ngā mautere, o te moana nui a kiwa, ki runga. I atūranga wai wai. Kia hoki mahara ki tō tātou kingi ka mutu, hei whakanui i tō kotahi tau, e noho nei, ai te noho anga tapu, ai whakarerea i hoki a koe, e o mātua tū. Ka mutu, ka tui tui tonu ngā whakaaro, ki ngā mate huhu o te wā, ana, ka titiro whakararo ahau ki tō tātou a watapu e rere nei, ka rere ki te pūtake o tō tātou maunga tapu, taupiri e tū maina. Kei reira e takoto maina ngā upoko ariki o te kingitanga. Kei reira e takoto mai rā ngō tātou mātua tūpuna. Hoki kō muri mai au ki tō tātou kāreti. Ki reira e takoto atu rā tō tātou pāpā, tā te kotahi mauta. Nō reira kia tō i mai ngā wairua, rātou a whakaaro nui, rātou a whakapaukaha, rātou a whakaheke tōtā, rātou i wawata tia i tēnei wawata, rātou i momoia tia i tēnei moimoia, kia noho, kia tāwharau i a tātou i tēnei kaupapa, i tēnei atana, ki te atu ana, e heke mai ana ngā roimata, orangi nui ki runga ki tō tātou kaupapa i tēnei ata. Nō reira, kia tui mai rā ngā wairua, wera i whakapaukaha ki tēnei kaupapa. Ana, waira e rā wairua, kia noho kotahi ai, ki te hunga, ina maka, e whakapaukaha tonu nei, e whakaheke tōtā tonu nei, kia tutuki ai, e rā wawa, i tēnei ra. Nō re kia tātou kotopu mai ki runga ki tō tātou whenua i tēnei ra. Ka mutu, me te mōia anō hoki, era tēnei kaupapa i te kaupapa hanga whareno. He kaupapa e whai wāhi atu ai, ngā whānau, o tō tātou iwi, kia hoki mai ki o rātou whenua. Kia tūhono mai ki tō rātou whenua, kia tūhono mai ki tō tātou watapu e rerene. Kia tūhono anō hoki ki te taiao, e orane. Nō reira, e ara i te kaupapa hanga wharenu. Ka mutu,
Ko tō ia mai ngā wairua. O rātou. I tīmata i tēnei kaupapa. Ki ngā rangatira. E kawe tonu nei i tēnei kaupapa. Hei aha. Kia putai ngā painga. Kia putai ngā hua. Ki te ana mata. Hare akene. Nō reira, e tika nā ngā kōrero. Taku tāka nā mahana. Matua rau atu e kaupapa tēnei e tituki ai. I au kupu i whakapuaki i tērā wiki e taku Arikinui. E mana motu hake te ai ngā pāhara keke o ngā whānau kauru atu ki e nei whare. Nō reira, e mihi ana ki au kupu i tukuna ki te iwi, ki te motu whakapuaki. Mo tātou te iwi e tau nei, haere ake nei, haere ake nei, haere ake. Nō reira, tēnei te whakahoki ake ngāmi. O ngā huruhuru, kua taimai. Tērā te kōrero a kingi tāwhiao, kei ngā tōpito katoa hoki nei hoa. Ko ngā hoa o ngā tōpito, kua taimai. Ngā taituara, ngā kai tautoko i tēnei kaupapa, ngā huruhuru, e hoka. Tēnei, kai kāmura mai, kai kaunihera mai, kua tai mai, ki tēnei kaupapa nui whakahara. Tā kā mutu, ko kōrero, i ngā painga i ngā hua, ki ngā whānau, ka uru ki ngā whare nei, whare haumaru, ko te manako nui, ka tiro atu ki te hua, e whare maroke hange, ka mutu, tērā atu hua ka puta ki tō tātou iwi, ko ngā ka whai ngāhi atu ki tēnei kaupapa. Ka whātoro atu ki ngā whānau o ngā Pākihi Māori, ka whai wāhi atu ki tēnei kaupapa. Tō reira, kei reira te pai. Ana ka re tōro aki ngā koro, engari, e whakahoki ngā mihi kia koe te tōka nei mahana. Ia mātou, ngā huruhuru, kua tai mai. Toko i tēnei. Whenua, tēnei. Tātou kato. Tui tui e te heke, tui tui e te kahotu, he ari ki tau ira. Ka puta te pāpai tuata, pāpai tuarua, te pāpai hira tua nei. Te tui e te rangi e tū nei, tui e te papa e takoto. O liuri, te pō tamotamu, te pō i o ti atu. Ngā kura aroha, nā au e te Arikinui. Tō koro nei hana, whakaharahara o tērā wiki. Tai atu ana ki te tautoko. Ia koe. Tēnei te o wati tonu nei, te tautoko. Ia koe. Ka kupu
te ao. Kia mana motu hake tia tō tātou reo. Kia tino rangatira tia. O tātou Māori katoa. Kia tira e titiro atu ana ki te marea. Kia te anis. Ki ngā pakihi he puna. Tai atu ana ki ngā kaumihera. Kua tā mai te tautoko i te kaupapa o te rā. He o tinoa, kei roto, kei arato. Tātou katoa. Te whakaaro ki tō karanga ki te puna o hanga. Mai roto. Mo roto o te tōnga o te raka. Ki ngā mātāpono mai te tōnga o te raka. Kei teida pea, kei roto, i enei e hui nei, he o tira. Enei kāori kunei a tinana, engari kei kunei a whenua, te whai i a koe kei taku Arikinui. Tēnā koe, hui noa ki roto i a tātou katoa, tēnā koutou, tēnā hui hui tātou. E pātau Tai hono, rātou te hunga mate, kia rātou te hunga mate. Tātou te hunga aura, tēnā pēr ko taku kupu whakamutunga, ki tā tātou pūnāwa. Kia tama e noho nei ki roto i a tātou. Me te whaihare i au kupu e te Arikinui. Ngā kau Māori. E māna māna ko koe tēnā e haere tunu nei, e hari tunu nei, i tō Māori tana, ki roto o te kāwanata. Mo te puna o hanga, e karamati ake nei a taiho. Kei reira te ao taketake, e mea ana a hako pēhea te āhua o ngā kāwanata. I te haere tunu, kei te haere tunu. Kei te haere tonu. Te kupua kingi tāwhia o mākua no tōku nei whare hei hanga. Tōna. Kōna pau. E māhoe he katate. Tōna. Tā ruhu i hina. Ka whaka pakai. Te hua. O te paueri. He o tira ko te hua o te ringa ringa. E nā tūāgo tanga katoa, e whai haere i te Kuini Māori. E whai haere i ona rangatira, e whai haere i te kupu a tana pāpā. Me Māori tātou, hako pēhea, hako pēhea. Ko tira te kupu a tana tupu, a te whewheo. Kia mau ki te ture,
tēnei te aroha nei ki a koe, te tama. Te aroha ki enei koutou tātou e hui nei. Te aroha ki tō tātou Arikinui. Hakoa hei aha, te aha. Hakoa hei aha, te aha. Ko te aroha te mea nui, tēnā koutou huri noa. Tēnā hui hui tātou katoa. Ka pai whānau. Hā ki roto. Hā ki waho. Hā ki roto. Hā ki waho. One more. Hā ki roto. Hā ki waho. That's our hariru e te iwi. So it's fallen on me at this stage at Kiwi just to open up this part of our kōrero. He nui aki ngā kōrero kai nui a tātou ki neira. Taku Kuini, mā te wā pēr, tērā kāhui, tērā raina, aha ko te kiri mā te wā pēr, he kiri pango kai tērā tā. Nō reira, e apu ranga tira tēnei te mihi atu rā ki a koutou. Ko taitu wā kai nui a tātou. Without further ado, our first speaker for the day, and I know that I talked about, if you're in here, you're a ohanga, Māori business, non-Māori business, money knows no. So, without further ado, our Minister of and a whole that are really, really relevant to today. Tama, pōtaka, tekau. Kei aku pau whakawairo nā koutua no I whakau I te hota ngā ki here mai te kauairunga ki te kauairaro. Re atu ki a koe ke taku ariki. Mihi ana ki a koe I tō koro nei ana tuatahi. O kupu whakamatāra I te hinangaro, whakamākona hoki I te nākau. Whakawehi hoki I taku tamāhine me tōna rangapu, te reanga tamariki me te reanga rangatahi. Me te whaiwhai hoki ki te whakapua wai, ai ngā momo I ao ngā kingi o te pōtai atu ki te Arikinui, me tō matua tēnā koe. Koutou tahi, kei te tuakana, kei te tumuaki, tātou e huitahi nei, whakatōpu nei I te kaupapa karanga. Ko te wai e rere nei, e hono mai ana ki te roimata I tākoha atu, e rangi nui ki matua te mana, ko te awa tupua, tai atu ki te awa o mōwhano ki roto o whāko o rangi pō waiu. E hono kawana ki tō tātou awa tupua, awa tupuna, awa taniwha, piko taniwha rau, e rere nei tai atu ki taupiri ki te puaho o Waikato. E rā hononga I wainganui a tātou e whakapotahi nei ki te kaupapa karanga, arā ki a niwha te mākau ki te whakahu ki te apawhai tīura. Koinei hoki te whaiwhai I ngā kianga kōrero a tō kōrua matua anohi ake te ora o te iwi, hei painanga te katoa. Rātou ki a rātua Maxine mā, ko nunumi atu ki tua o painanga hara. Ka piti ki a hia ki a rātou, e huitahi atu ki te māhau o mahi ngārangi I tērā hoki, tēnei tau e tau ora. Tēnā tātou e huitahi nei, kei ngā pai mārei kura, kei ngā pai whatukura, kei ngā pai apakura e tere nei. E tere nei. Tuku koutou tona mā, ngā ringa rehe o te iwi, ngā ringa koi o te iwi, e whakatina tanga whānui I te mina o te iwi kia kaua, e riro ma te ohanga noi ho, tainui e mo iho e marama ki te katoa, engari ma te hāpai hoki, ma te tautoko hoki, I ngā mahi oranga o te iwi. Me te humarie, kia kaue mai ngā mihi ka meha ki topa Luxon, me tērā minita mo tēnei kaupapa rangatia. I te wā I au e tamariki ana, rangataka pū ana, I noho au hei kaimahi, hei ringa hāpai
Engari, ki te hoki i enei nei wāhi o te iwi, ara te nākau whakaiti. Ko titia hoki ki taku nākau, aha ko te haki, aha ko te tūranga mahi, aha ko he aha, e te tino tautoko au te anga whakamua o te iwi, tai atu ki te tuara ki a Ngāti Maniopoto, e whakakotani nei ki te kinitanga. Me te mea nei, kia tae mai au ki ngā hui e haere ana tuku, ka whiwhi he mahi anō. Nā reira me whakatū. Engari, ko tā mātou te tautoko i ene mō mahi hanga whare, aha ko haere ki ea ko tino hari ko te nākau. Ki te kiti i ene mahi, ko te kaumā rima tau, e mātaki e taki ana i tēnei rārangi whare, me te tūmanako kia kiti i ko tai ki te wā. Koutou ngā meno ngā puari, koutou ngā kamupene, koutou ngā kanohi o ngā kaunihera, koutou me ki ngā hāpai o te iwi e mihi ana kia koutou katoa. Te Kuini, it gives me great pleasure to be accompanying my daughter today. Out here to Hopuhopu, we'll see a wonderful and exemplary implementation of that aspiration that your father carefully enunciated last year at ko tahitanga hui amohia ke te ora o te iwi and be Māori all day, every day. As my tuakana and my matua, tuakana Jessica Matua Tom has mentioned, it doesn't matter what flag you're flying, what matters is the outcomes. And I've been very careful in selecting my Te Aute College tie today. You always have to get that in, you know, always have to get it too strong. But many years I was able to be a kaimahi at the tribe group holdings, and we did a couple of things out here. We put in a few new heat pumps. We tried to figure out how do we make sure the rent was a bit more affordable for the people living here. But what we really wanted to see, and what I wanted to see happen is a massive transformation and reimagination of Hopuhopu. And we remember all these matchsticks little bottles that Tuku had, and the $400 million but we saw these aspirations and we're trying to work towards them together, and that kaupapa of mahitahi, for me it doesn't matter what flag I have or what tūranga mahi I have, importantly for me it's giving tautoko to the iwi and the iwi aspiration to support the people, to do it in an environmentally sustainable way, and also give pathways and channels for procurement amongst iwi members and hapu members who own businesses. Tuku, Donna, absolutely exemplary leadership to get to this stage, and for us in the government, we think, how can the kāwanatanga support and tautoko rangatiratanga to get to oritetanga? And that's not equality, it's equal citizenship and equality of opportunity. That's how I see it. Not equality, but equal opportunity and equal citizenship. And we know that disproportionately many Māori, Waikato, Manipoto and others have had some real challenges around affordable housing. It's actually getting too expensive to live, to pay for rent, to have a safe, warm, affordable home to live in. And so for many years, but also seen some excellent and exemplary examples, I might mention Willie Taua's name, of people who are building houses with the community, and that's something that this government supports. How can we get behind and support people, and support iwi, and support Hapuri to build houses for our people? About 3 months ago, we were lucky enough for Manipoto to visit Parliament, where it was announced that we will support Manipoto to build about 40 homes in Te Kuiti. I think it's going to be the largest housing development in Te Kuiti for many, many years. And of course, we're here today to support with a small million the mahi to take place here.
stage one, because I see literally thousands of people are living out here. That's what I imagine, and that's what I see, and I'm sure that's what your aspirations are for the people out here at Hopuhopu. Of course, the first, alongside the base of the properties to be returned Ero whenua atu hoki whenua mai in 1995-96. And we had something similar actually yesterday in Parliament with the Kōrero pā vesting bill. The Kōrero pā, but keri will be returned to Ngāti Rē here in front of settlements. It would be plural. Quite helpful for relativity purposes. But those settlements will come as well. So taking little steps and recognising we have a serious affordability issue, a serious emergency housing issue. Now there are 90. That's actually good progress, but there's still a lot of work to come. Getting out of motels is one thing, get into a house is another thing, getting into a community is a simple but measured and reliable and credible way. Matutuku, that's where we're at. How can we do this in a responsible, credible and supportive way of the iwi, but the orititanga and mana motuhake aspirations that we have. I won't take much more time, but to acknowledge the Kuini, koutou. With the aspiration, and hopefully I can get on to those other jobs when I'm released from duties later today. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā tō tātou waiata mara, ko koe te kōrero rōreka. Hei, tai ake nei, ngā mihi hoki ki tō tātou ringa whāo. Pērata, te whaiwhai i ngā takahitanga tō matua, e tērā kāhui, absolutely fantastic to see you with this kaupapa. Nei ngā piharau, me ngā titi waitori, te awa wanganui, me te awa rangi tike, nā te tua papakura kainga hoki I tautoko. Te piharau, au mai ki ngā tūnapui o Waikato nei. Tēnā koe tō aroha, kia mātou tira ki tō tātou mea I tēnā. Whakatangata,
Kia kaha. Kia kaha. Kia ora, kia ora. Without further ado, with the rain starting to set in, tuku, hono. Kei te Arikinui, o tātou inona i whakanui ana i te rā o kihitanga. Ki roto o kirikiri roa, ki te whare wānanga o kame, ki tō tātou whare wānanga, whakanui nei i te kaupapa, e nei ka nui anua hau te akoe, ai whare, ara mai kei te Arikinui, o roko korotangi, te akoe te tumuaki. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ahakoa e unu ana te ua, kei konei katoa tātou. Ko te kaupapa nui o te rā, ko te hanga i ngā whare, i rua rau rima. E mai ko te wāhanga tuatai o te kotahi rau, o ngā whare, ka whakatū ia konei, i te tāo tō tātou awa, tukua, te hoi kato, e tere nei, e tere nei. Poto ake. Poto ake, Pūkōrero prelude. I ngā inua i te hainatanga o te take raupatu. Ngā whenua nei. Ko tēnei, i Hopuhopu, i tērā whenua o Terapa. I tērā wā e raro iho, i te mana tū o tūmakaui. Whakahokia mai tēnei, e Army Base i Rua. O tērā whenua o Terapa, e Air Force Base. O reira, o tereke hia i o koano i ngā kaumaha, e kunei tātou e noho nei, e ata o whakatutuki nei i ngā tūmara o ngā tāo i ngā tātou e me whakiu.
so these two pieces came before the signing of the historic settlement plan. It ushered in a new era of development for our people, and we are here now, progressed to the point that we are able to do things for ourselves. We are reminded by the Queen that we have to find creative ways of expressing our tino rangatiratanga, our independence and mana mutuhake, in pursuit of doing things for ourselves, and to break the on the government. But you're a good person, Tama. We can use we can use your connections. I've got a message for you to go to your boss, Luxon. This is the fastest growing city in this country. We need good friends. I'm not sure about Seymour and the rest of them, but you, we need you. Connect us. You need to connect us to the government coffers so that we can do all these extraordinary things here at Hopuhopu and beyond. Kia ora, o te hara mai. Te wai. Just pass a closing comment from the chair of TGH. I raised the issue of the road. Spine road, yeah. When the Prime Minister came, I said to him, we need a spine road through Ruakura. He said to me, how much? I said 80 million. He's only paid 5 million yet, so he need to pay the rest. Mahi, i te mata tini a hara mai nei, no reira ki a hara.
Ko tira, kia tātou katoa e pai nei tēnei wā, whakanuia te ako tanga o mata kaupapa, i re hau. O te ako ngā maara mata mata kōra. Ni tuna tuna e māwi i tianga. Rei mai kia mātou katoa, i te rangi nei a. Rima.